Buonasera a tutti, io mi sposto un attimo, arrivo subito. Maurizio saluta, parla di qualcosa. Cosa posso dire? Ciao a tutti. Ciao a tutti, oggi presenteremo le canzoni tradizionali sarde in russo. 18 agosto vi presenteremo un po' di musica tradizionale sarda la radio, che siamo alla radio. in russo. Alle 5:25 ci potrete ascoltare su Radio Bonaria su 104,600 Bravissimo. MHz in modulazione di frequenza. Mi raccomando, sentirete un po' di un bel talk show condotto da Silvio Kerchi e vede la partecipazione del sottoscritto con la grande cantante bravissima Veronica Pisano, la docente di madrelingua Eugenia, no, scrittrice, poetessa, mi suggeriscono da dietro Eugenia le quinte. Scerba. Eugenia Scerba. Si è sentito un rumore fuori campo. Bello questo. La luce è bellissima. Eccoci qui, buonasera a tutti. Allora, dicevo, adesso ve lo dico meglio, controlliamo subito. 18 agosto, ore 17:25. Su Radio Bonaria alla stazione 104.600 FM e 19 agosto, e cioè domani, ore 10:30, sempre su Radio Bonaria, ci sarà una bellissima trasmissione, un'intervista condotta da dal giornalista Silvio Kerchi, che intervisterà me, Veronica Pisano, Maurizio Gastaldi e la scrittrice poetessa Eugenia Scerba, che tra l'altro siamo proprio in tema perché lei ha scritto proprio queste canzoni qua. Eccolo qui, stavo mettendo in ordine. Sto mettendo in ordine, ma ce n'è ancora da fare. Comunque le canzoni in russo le ho messe qua. Dunque oggi ve ne faremo sentire un paio, non tutte, per chi volesse maggiori informazioni e averle tutte, perché su YouTube non ci sono. Ne ho caricato alcune ma non sono complete. Non telefonate, mandate un semplice messaggio su WhatsApp e verrete ricontattati al numero 346 8473 005. Lo ripeto, 346 8473 005, e veniamo a noi. Andiamo a caso, le ho messe a caso perché le stavo mettendo in ordine. Per prima mi capita Suvizzineddu, in russo, una Sheva Kroshki.
нашего крошки нету покрывала, нету покрывала и даже рубашки, когда дуют ветры. Мы не скажем зябко, спи мое сердечко, сладко, 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 из шельку подушка, золотая люлька, засыпай, малышка, да не плачь, малютка, милый мой ребенок, ничего не бойся, ты мой лучик с неба, кроха, успокойся, спи мое сердечко, сладко, 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 нежного малютку положу в кроватку. У нашего крошки нету покрывала, нету покрывала и даже рубашки. Когда дуют ветры, мы не скажем зябко, спи мое сердечко, sladka, sladka, sladka. Oh, vi ricordo che oltre al russo io studio cinese e mandarino e stiamo elaborando le canzoni tradizionali sarde tradotte in cinese mandarino, oltre che in russo. Continuiamo col russo, la trallallera, con la trallallera. Моего парнишку щедрый называют, когда не найду его, беситься начинаю. Тра-ла-лера, лера, лера, ла, лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла-ла. Ах, рикота, солоновата, а в парнишке нам загаре солнце виновата. Тра-ла-лера, лера, лера, ла, лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла-ла. Видано абрикосы, зависла трясучки, сонные спящие, иди ко мне на ручки. Tra-la-lera, lera, lera, la, lera, tra-la-lera, lera, lera, la, la. Позвольте скорее, прекрасная крылечко, касаться я не смею, не находя сердечко. Тра-ла-лера, лера, лера, ла, лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла, ла. Tra-la-lera, lera, lera, la, lera, tra-la-lera, lera, lera, la, la. Oh, benissimo. Ed ora un altro brano. Корсиканки e частушки запоют вдвоем супруги, когда l'altra trallallera, la trallallera gallurese, giusto Maurizio? Sì, Veronica. Chissà in cinese come verranno queste canzoni bellissime, così verranno conosciute in tutto il mondo. Perché non tutti gli stranieri conoscono le canzoni tradizionali sarde, perché sono cantate in sardo, in lingua sarda. A me piace chiamarla lingua sarda. Bene, continuiamo con la trallallera gallurese. Запоют вдвоем супруги, когда их цветочек спит. Запоют вдвоем супруги, когда их цветочек спит. Баю-баю, мы с тобою позабыли все былое. Тра-ла-лера, ла-ри-ла-ла. Баю-баю, мы с тобою позабыли все былое. Тра-ла-лера.
запоет, когда в колокар ударит ветер эхом, запоет. Тихо застонало сердце нашей мамы корсиканки, тра-ла-ле-ра-ла-ри-ла-ла. Тихо застонало сердце нашей мамы корсиканки, тра-ла-ле-ра-ла-ри-ла-ла. Ах, улыбка у тебя каждый раз при нашей встрече. Ах, улыбка у тебя каждый раз при встрече. То ли за меня ты бьешься, то ли надо мной смеешься, тра-ла-ле-ра-ла-ри-ла-ла. То ли за меня ты бьешься, то ли надо мной смеешься, тра-ла-ле-ра-ла-ри-ла-ла. О, отлично, очень хорошо. Scusate un momento. Mi ero scritta delle cose da dire. Следующая песня. Oh. La prossima canzone, следующая песня, Antuneddu, Antuneddu. Il segreto è non toglierle dal quadernone, perché altrimenti succede un casino qua. Succede un casino, ma sono da 2 giorni che ci sto lavorando, sto rimettendo in ordine. Как тоскует мое сердце по любимому, по мужу от приятельской измены. 3 года как бандитам кружит. Пройдем все по горам, благодаря предателям. Упрекаю тебя в деревнях, мол, лучше б ты погиб, чем бандитом бы в горах. Ах, лучше б ты погиб, чем бандитом бы в горах.
Дети душу тем, что прячусь я в горах. Это не бесчестие. Да прячусь я в горах, но это не бесчестие. Но ты не слышишь и не знаешь, как сжигает боль дотла. Приходи ко мне, любимый, не хватает мне тепла. Приходи ко мне, любимый, не хватает мне тепла. А наши предки работали руками, трудились честно, пшеницу засевая, такую, что белизна серебрилась издалека. И доносился с пляжа звуча звук ударов силкача. И доносился с пляжа стуча звук ударов силкача. А поезд на Бастилию был сделан для господ. Заплачут возчики, и пастух вздохнет. Заплачут возчики, и пастух vzdachňot. Grazie. Volevo dire che oltre al cinese e alle canzoni scritte in cinese, le canzoni tradizionali sarde tradotte in cinese e mandarino, probabilmente, ma non è certo, ci saranno anche delle canzoni tradizionali sarde tradotte in cinese del sud della Cina, quindi in due dialetti diversi, attenzione. Quindi poi non mi dite, ah ma mi avevi detto cinese e mandarino. No, ho detto cinese e mandarino, però potrebbero essere tutti e due, cinese e mandarino e l'altro che adesso mi sfugge il nome. Sarà limoncino, no, sto facendo Limoncello. Ecco lui che pensa sempre alle cose buone. Oh, niet pakoya u меня, e cioè in russo non posso riposare. Bevo un sorso d'acqua. Vediamo se riusciamo a fare una doppia live. Mi collego con l'altro canale. A proposito, iscrivetevi al mio canale, ai miei canali YouTube, Veronica Pisano, scritto anche in cirillico,
scritto anche in cirillico. Ecco, trasmetti dal vivo. Vediamo se... E al nuovissimo canale Musica Tradizionale Sarda con Veronica Pisano. Dunque, un attimo solo. Non è destinato ai bambini. Ecco. Un attimo che sto mettendo la miniatura. Ecco, cambia miniatura, carica miniatura. Perfetto. Vediamo se fischia, chiudo qua. Ah no, sto facendo la live, ho sbagliato canale, scusate. Abbandono, ho sbagliato canale, scusate un attimo. Allora, devo andare nell'altro canale. Ma non c'è l'altro canale qua. Musica tradizionale. Devo andare qua così. Va bene, adesso non è possibile fare così. Continuiamo noi con Non posso riposare. Non si può fare la live perché non trovo il canale adesso, in questo momento non me lo dà, dovrei frugare, adesso non. Maya, нет покоя у меня. Мысли о тебе все время, каждый миг душа моя. Солнце мое родное, ты крестить не смей, ни о чем не беспокойся, ни о чем не сожалей. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты желана мной навечно, я люблю тебя. Если бы я мог, родная, было принять, ты крал бы с неба звезды, чтобы мир тебе создать. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты желана мной навечно, я люблю тебя. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты желана мной навечно, я люблю тебя. Без тебя жизнь угасает, горько колется в груди, цвет природы не ласкает, если нет моей любви. Милая моя богиня, считай с тобой, больше Бога мной любима, но вы не со мной. Милая
каждый миг душа моя. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты желана мной навечно, я люблю, люблю тебя. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты желана мной навечно, я люблю, люблю тебя. Spasiba. Come uscirà in cinese questa? Lo dovremo sperimentare. A me piace giocare. Per me è un gioco, è tutto un gioco. La tempiesina. Zapaiut vaiun supru. No, Zapaiut tempiesi. Ho sbagliato perché inizia con Zapaiu come l'altro. C'è scritto al capotasto 3. Oggi mi state tenendo molta compagnia e vi ringrazio. Sono contenta, ringraziamo Maurizio Gastaldi perché è sempre qui con noi, sempre puntuale, bravissimo artista. Vi ricordo che Maurizio Gastaldi ha un suo canale YouTube dove condivide le sue canzoni, le sue canzoni originali. Lui si nasconde, non capisco perché. Se vuoi venire un po' più avanti. Maurizio carica nel suo canale YouTube, che si chiama Maurizio Gastaldi anche il canale, e carica le sue canzoni scritte da lui, musica e testo. Vi ricordo che Maurizio Gastaldi partecipa spesso agli eventi di Mogol e sta anche in una delle antologie di Mogol. Adesso come si chiama questa antologia? Cantautori CERT 2019. Ecco. Di Mogol. Bravissimo Maurizio, te lo meriti. Però adesso queste cose sono un po' bloccate da questo problema che abbiamo generale. Però noi non ci fermiamo, noi continuiamo con la tempiesina. Zapaiu tempiesinu, ada capella Magdalena. Ах, украла мою сердце твоя жизнью балерина. Твоя жизнь, о балерина. Каждый миг, придя, проходит, как мает цветами поступает. Так любовь по миру ходит, кто найдет, а кто теряет. Кто найдет, а кто теряет. Лишь о любви я мечтаю, да песня
siamo arrivati ad un brano tradizionale sardo, che è proprio il nostro inno sardo, procurate e moderare, pastaraicis ugnat. C'è scritto K5 per questo. E con questa vi salutiamo, che non ho più voglia di continuare, perché volevo provare un'altra canzone con Maurizio, ma in privato, perché da molto che non la facciamo, così la proporremo la prossima volta. Che ne ho trovato una, l'ho messa qua da qualche parte. Cos'era? Ah! Una canzone di Natale, anche se manca molto a Natale comunque. Pastaraices vi baroni ugnat vaiut tiraniu inisamia noi mir paciu nici vui spustit vas abrat na zemlju Vlastan ljubcev u nas nie cierpiać mam, объявлена война, начинает расти нетерпение среди нашего народа. Постарайтесь вы, бароны, унять свою тиранию, или же сам я почию, чтоб вернуть вас на землю. Постарайтесь вы, бароны, унять свою тиранию, или же сам я почию, чтоб вернуть вас на землю. Смотрите, вас вызывают, одни против поднимают. Смотрите, мы не шутили, серьезно заговорили. Смотрите, какие гости, вам тучи пророчат грозно, избавьте нас от лжи. Услышьте слова мои. Постарайтесь вы, бароны, унять свою тиранию, или же сами я почию, чтоб вернуть вас на землю. Властолюбцев у нас не терпят, вам объявлена война. Разрастается нетерпение среди нашего народа. Benissimo, ne mancano ancora, però lasciamo così per oggi. Grazie a tutti per l'attenzione, buona serata, alla prossima, ciao.